kuble shibun ya phi barok ki perlok ki baju pe yakani ka video te khandiat ngin ya phai shiki kato kan ne ki chala ki bla laj naka jing shakta jong o covid-19 henrai manta tang hapdeng ki kato kan ne sngi blasha yaki beri ki blasa hakaleng jong kari India makin wan paino shala ki jong ki chala ki amat biang sa shisin hakajing shakta jong uni u covid-19 kata kajala Manipur kabadon hapo North East India kadai kajala keblak laj nakajing syakta jong uni COVID-19 hadin kajing koino jong ki arngut ki bates positif Henry tat hadu menin kasngi kata ka khatsau trik jamang arhajar arpau lapen bena baladon biang sa iwai ibarang syok thamai yakani kajing pang COVID-19 ini ide isenrang ibdang don hapdeng ka life wastenem ka Karta ibadai napo ka Impal East District. Bat ini idai ibawan napo Mumbai rengkat bat uwai unong pang ubom don ya kajing pang COVID-19. Kajala gowaru kadai kawai nakijala kabadon hapo South India kabla lain nakajing syakta jong uni COVID-19 bat kadai ru kajala kabla penbana kumka Greensun. Hadin kajing koino jong ki hinyongut ki bates positif. Henry tat hadu menin kasngi ka khatsau trik jamang arhajar arpau lapen bena do chief minister jong ka Goa laong baladon shushu sa hinyongut ki bayo yakani ka jingpang COVID-19 iwai ide driver truck ibawan napo jala Gujarat bat Henry ngut kidai ki bawan napo Mumbai te mental ladangi khainlang baro ki badon lane ki bayo yakani ka jingpang napo ka jala Goa kiladon kumbat saungut henyongut kidai ki balakot bat henyongut kidai ki bangsa lani ki bang don hapdeng kajing sya sumar menta sa stang katu kane ki jela bat ki dewlenong ki bang laj na kajing syakta jong uni COVID-19 ki bahap hapo kari India kata Andaman and Nicobar Island Mizoram Arunachal Pradesh bat hadu menta kajala Sikkim kadai kajala kabadang laj pura nakajing syakta jong u COVID-19 hakaba ompat don manu bayo yakani kajing pang napo kajala Sikkim. Titang kini ki khubor khoble shibun.